Importantihan yang nenek kerendihan te supaya katauhan deh bang upama patek kasih siap kala ini nem bukannya dapat asal masing-masing patekka pegge asal saien panjari siya Allah subhanahu wa ta'ala naruk katauhan deh bang sumian sesutsi duk katauhan deh bang saing di pagsutsihin inalenan al-hayd damun tabi'atun wa jibillatun yakhruju min qa'ri ar-rahim في أوقات معلومة حال صحة المرأة من غير سبب الولادة يعني إن لنا فإن الحيض لها بلوس أمبان ماترس سندندي لها نورمالي في أوقات معلومة سمع وقت كنا تأوهن ترتنتو حال صحة المرأة من غير سبب الولادة si waktu atau si zaman me karendehan dumain painte hangkan pagua laha lay we saki se dumain pagua angkan pagua laha lay amban siya atau haid lay amban siya sabab pakasengana demikian paasik di sabsi mawdu te yani an-nifas inalinan an-nifas jam'u nufasa damun yakhruju minal mar'ati 'inda al-wiladah inalinan nifas yenelaha paluas amban karendehan indal wilada kanen si panganak de sampai puas amban panganak de ilien inalenan al annipas ikatelu nian pas itu sabsi mawdu te yene al mustahada istihada laha istihada ini nen la yesaki mian painte paluas amban me bangsa karendehan. Na po ito ineddoten babul hayd rawus bastate yani hadisin yani binetta de muallif si painte babul hayd si bab ini ne palagnaan hadis binetta de muallifin hadis Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah binti Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاد فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليس بالحيدة فإذا أقبلت الحيدة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. Panagnaan hadis menunjuki painte yani hadis ini si mian painte istihada sumagawa ambanien siwala udah hati tewang ina inalenan yani haidin duk edot tenemiaan ubus tamanan lang kiaune amban ne karendehante mian idda sina yani haid sampuk limi elle pa sampuk ennem elle sumagawa aglabuha kay kahanen bangge ennem elle pitu elle bangge ennem elle pitu elle alien painte kay kahanin. Hubus panagnaan hadis ini nen menunjuki si istihada sumagawa bisa ko istega tartib pagbetad ini nen sumagawa tartib sa yang disipag sarah. Amma Aisyah radhiyallahu taala anha painte zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam anda pamukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Fatimah binta Abi Hubaysh benal painne in Fatimah anak Abi Hubaysh سألت النبي صلى الله عليه وسلم تنيل وإنه پموت محمد صلى الله عليه وسلم إنه بستران فقالت مساية من إلهوين فاطمة أنا قيمت أبي حبيش إنه بستران فإن سي رسول الله إني أستحاد فلا أطهر كان أنكم فإن پلوسان كلها استحادة فلا أطهر من جيكو فإن سوتسي أتنين masih laha alay pagkuha masih laha alay pagkuha. Nah, apa ada ussalah pain si Rasulullah mentinggalan ko pain sampahan, gene ko pain nampahan basa pe gene lah. Pagu ambani. Faqala Nabi Rasulullah faqala la inna dhalika irqun. Da pain ili pain saki irq. Saki pain walakin da'i as-salata qadra al-ayyam allati kunti tahidina fiha
sumagawa pa inne tinggalanun sambahayangin yene teggel-teggelan pa inne waktu nu hinain ubus puasa ambanien mandi ne keu nambahayang ne keu san pa inne niya lahat nu pagua thumma tasli wa salli nambahayang ne keu pa inne puasa amban yene teggelan istihadale anule haid le ubus puasa ambanien bisan peni lahat pa inne masih keu pa inne sibe nambahayang ngosek keu nambahayang ne keu wa fi riwayatin walaysa bil haidati duman pa inne si mian walaysa bil haidati hatannen yani istihada lay sidang riwayat ini nen dumani pa inne haid fa idza aqbalatil haidah bang pa inne paluwas ang bankao atawa paniya pa inne lu si kao atawa hinaidan ko pa inne fatrukis salat dagyo pa inne nambahayang bang haid fa idza dhahaba qadruha faghsil anki dama wa salli bang pa inne ala ne yani timpune yani oras ne teggel-teggelan ne haid lay nambahayang ni kyo pa inne mandi ne kyo ni kyo nambahayang. Nanaan sini nen kwe talisate pasal yani haid tu teggel-teggelan nendo patamanan biata sampuk mian sampuk painte sampuk 5 elew pasampuk 5 elew sampuk 6 elew ubus aglabu hakait hanen 6 elew atau 7 elew. Nanaan sini pinaneten ingge-ingge lai ini kabiaksahanin adatin kabiaksahan bang upama mian anak nun atau andanun kawa iya ilaha 6 elew ru iya aja iya jadi distanun 6 elew. Nanaan sini dan pasalan istihada ini haid ini ne ini hadis ini ne fa inna inni ustahadu fala athur ilaha aku pa inni mian lah tala lah aku pa inni istihada bu fala athur gay ku pa inni suci na pa inni afaada usalat gani ku pa inni nambahayang atau tinggalan ko sambahan pa inni si Rasulullah nanaan si ini ne makajari pa inni ilaha ye dalam dambulanin ni istidi dalam bulan ni gaya cuci baka siya pa inte patokitan lah hayud ubus diretso mimpilmente nila haknin nasa inge katauhan mo mikikeo pa inte makasali ng bahayan si may karendehan inggehin pa inte lah istihada hinduk lah haydi nanaan sinin banggay katauhan mo bang upama dambulan keo straight keo ilaha naman keo si pagkatatan mo kabiyaksahan mo bulan dehel lule bang upama kababulan ini bulan mapalaway 6 elew laha nun na pagtaawot 6 elew la ikapitu lay mandi ne keo 23 elew nambahayan keo isang keo takalaha ilian pa inte anuhin niyan si istihada itu niyan pa inte si istihada na sinin ta anute tayo te yun pangadyan lay dinaak hadja inindanan si kite tanan mole kita si ada be kabibiyaksahan pasal istihada mole kita si ada kabibiyaksahan samiyaan tadoy bang upama kabiyaksahan andan atau anak nun atau be karendehante ennem elew na puasa man ennem elew lay mandi ni kita bu ne dakte ng bahayang pa hindi puasa bisan pelay lahat ubos pasal istihada maletello kaya sibi hati teman awal ini laha dumain painte nipas dumain haid istihada ini nen paluas ye amban karendehan dumain sama painte haid dumain ni bekas nganak so ada sakine karendehan katuhan bikay ye la istihada ya no bus baletel lu pangilalihan mo upang niya anak mo atau andanun atau anak mo mula-mula pagtag na iya ilaha sa niyaan gani batas suci di istidi de lahain sampai painte me 2 tahun 3 tahun la ilahain siye na sa hindi katuhan mo istihada ru lahain nanaan si ini nen si pipito ki abtamyiz pa ni ulamain hatihan nen katuhan mo laha istihadahin duk laha haid laha istihadahin yero ko laha te normal ko laha te bang makatan mo sa miya magtikawakan na sa niyan paselo ye dumay ni painte subuk dumay ni item dumay ni bawan ubus lah haidin bawan na yan nabang tapag piniglo iyan na upama pagpayam dendeng sa miyan sa ilahanin dumain ni haid na mamandi na ye bu na ye painte ini bu na ye ng bahaya at yanin ye magtalebilay istihada na ye naus painte kaba tahun atau istidi bulan ini dan bulan sampai bulan balik sampai ilaha ya masih gak bakas suci na indan-indanan ni hadja sa miyaan payaman ni si bay asal patengan ni bang upama pindah ni sa belahak li amban la haid si bulan balik
na may kinisabi mandi buni ng bahaya mus pagtawot bulang balik indanan ni hadja waktu pag wahidlay buni sabi mandi pa inte mangubos ni ini hidlay tayo ikaduwe babampain ni ganiya gaya tapag pinig ni gaya tao gaya tapag pinig ni yan la haiduk laha painte istihada gawa kas niya experience ni ganiya adat ni rehel bahwa ilaha ubus ilaha ni kasapalanin 20 tahun 30 tahun atau ada 2 bulan atau 5 bulan nasa inggit pangano ni gaya katawhan no gaya tapag pinig no sa inggit panutsin niya pasaliun sila ina ni bangpain inaanin bulan ininen pizza 2 ilaha iya taman pizza siam atau pitung bahani atau taman pizza 8 na pasaliun ni anak ni bangga inaanin si pungtina ini si pungtina ini tadoi si pungtina ini sa miyaan painte yene mian pagpapinig no yene pasal yene laha istihada duk laha haid naus ikataluhin pilih kaya mapaada bang asal-asal nun kata sabut temian asal-asal nun ilaha kaya painte bulan ini kahabak bulan pizza 2 usut si kaya pizza 8 ubus kaya patekan istihada na pagtawot pizza 8 lay si bulan ng buwa mandi ni kaya bisan istiri lahalay kaya ng bahaya tayo pasal istihadahin mian manjari kaya mas sa Quran pagay lumay na ano salah ako manjari kaya mas sa Quran dendeh menjadi ng bahaya menjadi muasi menjadi begitu parang buah si anda gay maka ini basta istihada semoga bang haid gay menjadi haram ng bahaya haram painte mian magtawaf haram painte mian ngantan Quran malainkan bang darura sibe maglampik ko may magtoye atau magmemorize Quran tinali ko lepas na sibe maglampik bu piso-pisogene sa mian kayu-kayu muasi gay menjadi masjid gay manjari painte gay manjari pa asik masjid may karindihan painte taga haidin duk gay manjari parang buwaan may elani painte din de taga haidin tayo yan hadis painte ano lay kadua hadis din tadi muallifin sibab al haid hadis Aisyah sa painne anna umma habiba ustuhila 7 sinin فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغسل فكانت تغسل لكل صلاة مئان sabenna pa ini umma habiba ustuhida 7 sinin inano ye ustuhida 7 sinin mian ilah ye 7 tahun straight istihada 7 tahun straight napabuan natin nila Rasulullah yung pasal kahantangin na ini sambung Rasulullah paamarahan tag sila dinakajaya mandi ini murad naan si ininen mandi dinakajaya mandi painte paamarahan tag sila ubus pakana tag sila likulli salatin atihanin bangne ini mana si Rasulullah paamarahan tag sila ini bisarani panganak ni kahaba yesutsi painte amban hayat pagay dalam dambulan lu bang MML lew yan ay haid nun na ikapito din ang sabihin ka ng bahaya dumain ke nakawa Yesus si pagkita do yan sini painte katohan mo adat nun katohan mo magsumian kyo ilaha kawa bulan ubus wik niya oras continue nabampay na Rasulullah puas niya man haid day taitong no na isa 2 3 4 5 6 sampai 7 atau 6 ingay nalay kami saan no naman din kyo ni kyo ng bahaya ilian murad nen mian famara antag sila dinake mandi hati-hati dinake mandi kawa bulan ubus ini hinang nen ini inang ummu habibahin fa kanat tagsilu li kulli salatin mandi kahawa waktu nana sini dua ini amar dua ini wajib sih mandi tatawu do ini nang nen wajib setiap voluntary ini nang nen dua ini meaning bisa Rasulullah lay meaning bisa Rasulullah bang ne sut si painte amban yani haid lay mandi ne na istihada sumagawa ini hinang suwede sa kita ngayon kawa waktu basta istihadahin syarat nen subang nambahayan suway ngayon kahaba waktu pwede pa yun na magmangi-mangi re atau magloros-loros miyan paguan niya painte ano lay yung nag-gislay kawa minute magpamper siya us kawa waktu
mian ngai aja saya ini nang nah saya pada kira Rasulullah ini mana painte mandi kahwa waktu sumakawa mian disalali nasi ini nen paina Aisyah fakanat tagsil li kulli salatin tatawu'atan voluntary hajaye dumain painte pangandakan Rasulullah na sa subaye mandi kawa jaya suci ubus ikatemu binat dari muallifin hadis Aisyah rusab qalat misaye kuntu antasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun ini nen pasal tadok ke simanamiaan mandi Rasulullah duka Aisyah kadi andin dalam junub ke ruangan nah ini nen tadok ng pengajian lelaruk pain terendeh bang magelanda gay haram mayam si aurat andane demikian dendeh musabi tadok ke simanamiaan gay haram magpayam pain ti aurat bang magilaan daru tadok ke simanamiaan puas ambanien fakana ya'muruni fa'attaziru fa Aisyah ya'muruni fa'attaziru tan dina akwe ne mian magano mag dia pergi dalam share si fa'attaziru atau antag-antag ne atau dalam bilik de atau apa ini iluasan semiknin fa'attaziru attaziruhin maknane ini hinaram si waktu haid lay pinekis si Aisyah duk geta hinang painte ne gata maramin tagawi kay pinekis be pagkay gay manjari pada mo siya na ng haid na Aisyah haid din ay haid na Rasulullahin baya magliru-liru na mapuwa Aisyah ini hinangnen pinekis sa jawe ne ini gata maharam hininang lay fayubashiruni hininang ni painiwe ni kawayaan din si baranko mian ma'ada alwaq gajay pa ini sadi pa inti ang banhinang lelaw nel aja makajadi kau mulu makajadi kau ide hinang si baran andano bangi dalam haid dah aja dan buat le dia aja menjadi dan buat le haram dia aja menjadi dan buat le haram tento nah iya yang Aisyah pinekes hati-hati pinahege tuwe ne dikatan ne duk kita lungkat dengan dalil anuhin dabang dalil painte inen nain kita lungkat bang dalil taftanin kita kaswa kambine painte inen nain nakle nah inalo fa'addaziru pa Aisyah inalo ini pinekes we ni samya Terus pasuno hadis pinatari muallifin wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa'agsiluhu wa ana ha'idun demikian waktu magiktikap Rasulullah di masjid pinaluas wa ini koknen sa miha nubus pinandi fa'agsiluhu pinandi wa Aisyah kuy binasi ulukoknen wa ana ha'idun kanian kumpain ni dalam haid wal hasil kay daw si bawul janabah lubin pegi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu patapo kaman Rasulullah nuain ke pegi dalam junub ye wal hasil aahin mang dalam junub dumain ni najis bisan kyo dalam ay pagkasing kusangnya ge kyo bisan pe dumain najis bisan pe sinongot dalam anu ye boleh ge mek semek kun ge dalam najis ge dumain dalam najis maka dari buon nang bahay ni semek noy nanan si ini ne Rasulullah dalam ay ye mu'taqib ye pinahonggol kwe ne kok naman masjid kinusian we binasi we Aisyah bulu koknen ini gak duwe batal ikaduwe ang matabhantes di sini nen bangkyo mag-itikap gay kyo manjari paluasan man masjid malayankan bihaja batal itikap no bangkyo paluas duwe melikendi atau may mag-story batal itikap no sa bangkyo may dalam junub makataginip kyo si masjid atau may melimik kinakar yan jinari yan sumagawa na si ninen bangkyo paluasan man masjid duwe painte haja batal itikap no nan sinin duwe duwe haja sumagawa tapaham no pagi pinaluas ko Rasulullah kok na lamban masjid nagabatal itikap din pagi garo paluas kay mambarang taytoy na nasaya hatihanin bisan andanon dalam haid manjari kay magulit dukiye do ko may Yahudi gay ang paulit may Yahudi gay paulit lemni kalimian si manjari kay ini hinanno kabayaan no ini si andano sadih jam bandam bualay painte asa gay ten manjari haram ang kanya Aisyah pinagkiswe ni ano ubus mian pasuno amban painte yan hadis atau kandali dia tadi muallifin si babul haid hadis Aisyah rusa anda Rasulullah
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana haidun. Kanian pain na Rasulullahin, papa, pain na si bilik ko, wa ana haidun. Kanibus pain ni ako, ilabu ko ha, dalam haid. Atau pain ni pabakbak si ako. Misalnya sa ini pag-ibig na mo to hijri, bilik. Na araka, mapakya si may pa-Aisha, ini ng Rasulullahin, fayaqra'ul Quran, masay Quran. Walhasil, di makaini, basta rumayin dukao. Irilim junublay, di makaini. Bisan kayo mas sa Quran, basta saway no, irilim junubin. Di manjari. Pagkaya may sahabatin matuuhin, bang hinayar andarin, painde ko najis. Gaya mas sa Quran, nanaan si ininen, mian inano ya Aisha, inaka ya Aisha yan, painde problema yan, gaya makaini. Pagkaya Rasulullahin, kanian ng haid, mas sa Quran nilang binig. Gaya painde, gaya makaini, dumain haram. Gaya makaini. Ubus, balelas painte yan dalil tu, hadis Mu'adha radhiyallahu ta'ala anha, qalat, سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Ini hadis bait Mu'adha tinila wa Aisha radhiyallahu ta'ala anha فقلت إن بالصامم فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. Way pa inne sa IN. Yan pa inne din na hinaydanin. Magbayar pa inne bang ga makapuwase dilim walang puwase. Ubus pa inne miyang gay magbayad sa bahayang. Buwan ng tahabi ito sa bahayang hadje. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah was-salah. Sa bahayang tag-natag na biis na sa ilaw qiyamah. Sumagawa way pa inne inu-inu ulali way pa inne sa miyaan. Puwase pa inne sa miyan binayrani no sambahangin gai. Bu pa inne bago ikite mahadyahin pa inne sambahayang. Na inne sa mga isahin. Aharuriyatun anti. Ine pa inne Shia kew. Harura ininen lahat si Iraq. Ubus nisbay pa inne si ine dendeto. Haruriyatun anti. Palayan may khawarij. Palayan may khawarij pa inne niya magaka khawarij niya sa magaka Shia. Pagi sebaik makisagin khawarij, pagi khawarijin amban me madhab de sindue bang dendehin ilaha magbayad pa inte sambahayan mangi kasambayan amete na magbayad siya na kanipay na isa haruriyatun anti hindi pa niya khawarij kayo na pa niya lasto di haruriyatin dumain ko pa niya khawarij dumain ko haruriyah walakinni as'al nilaw ko pa pero katawan ko na ina sa mga Aishahin faqalat kana yusibuna dhalik iyan pa inne pamuno kami wa Rasulullah ito pa inne Rasulullah pamuno ni kamihin iyan inaka Aishahin fanumaru bi qada'i as-sawm di na kami pa inne magbayad sin sambahay puwase bag kami pa inne ilaha bag kami makapuwase wala nu'mar bi qada'is salat urus da siya dinaak painte bang si dalam haid nihan yan magbayad sin sambahayang ili dumain na Aisha do painte Mu'adha asal ngaput siya si Quran do katawa si Pando panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumain siya magtao-tao pagka sinduehin gay nilew do bisan do inakahan gay kahakan nabang niya pag duwerwehan no parkala painte yene ni an agamato simikyo nilaw si matauhin do ka Aisha gaya magtao-tao sumagawa niyan ina do ina ban pandu panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam do ki pamanonen nabang ipipainte magtao-tao asal maktan pinagawanen pa ini bapak kita sidang kaya bigas sambahay madyahin na yan painte pasal yan haid so hospital kita up nipas nan sini pasal nipas Pagkita tabi tadto yan pasal yan hadis nipasin. In nipasin jang masin mo pasa lahad dalaha. Yan laha pagwa ang karendehan mang bakas nganak sumagawa ka na hadne. Yan din ganiya hadne wa si telu elle atau kampat elle o ganiya. Antag-antag kay wala isut si IN. Ilien painte mian panambahayang upama.
may kalabuan, may andabin, atau andatin. Ini naman may dendehin, be. Ini naman dendehin, may kalabuan, be. Kalabuan, na upama, pag kalabuan po dendehin, yan ay lahat na igipingabot ang patpuel, leo ala ni. Na yan, manjani din ang bahaya. Ubus naman ang langkew, wa ta'aka wa Tirmidhi radhiyallahu ta'ala anhu, pa inni, أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. Yani pa ini magdamwa may sahabatin sampai may ahlul ilm yani kahinapusan muasir ko ito tegelan dendehin membakas kana kan 40 euro. Dumay na 44, dumay na 50 euro, dumay na 50 euro, 40 euro. Sumagawa pa ini bang yani pegdalahanin gipengamot ang 40 euro sibini mandi us ng bahayang. Sibini pa inte mandi us ng bahayang. Ini pa inte masalah na sini pasal nipas. Dia bisa dia mau dapat 40 euro. Upama sampai 40 euro ini lahali istidi. Nanaan si ini sebne 40 euro bisa peni alahan ni mandi ni pun ni ng bahaya. Bisa peni alahan ni. Ikaw ay usap, sibihin na rin danan ni. Bangi umabot ang 40 euro ini alahan ni. Ubus masih peni alaha na sibihin danan ni. Yan ay bulan taguan haid ni. Yan ay luli. Arakala bang upama nganak ni ipitsadue. Ubus sampai 20 sampai 40 euro mian pelaha la isiye. No ubus yan ay bulan yetagna lei. Kawai ilaha pizza due, kawai ilaha pizza due. Nanaan si ininen bang 40 euro istidi pelahanen sampai pasobra pabilai na la haid ye. Nado bi la haid. Laha yani haid ge manjari mandi, duk ge manjari mandi, sumagawa ge manjari ng bahaya, ge pesupsi. Bang pagpayam ne, pa ini oras ini na nanti kuilaha. Ubus na 40 euro idanin masing-masing pelahain. Pa ini tahun diheluhin atau bulan miaan dihelu mapalari miaan kalau pizza ini nilaha upa ini na paubusan ni haidle banggen ni melo itu paubusan ni ubus mikini mandi sayin pa inte ini pasal ni pasle pasal ni pas gipe mau dapat leo menjadi bang usut sini menjadi ni pa inte nang bahayang mandi ni una nang bahayang. Ubus pa inte bang 40 euro masing-masing pelahain bali duwe. Bang masing-masing pelahain bang dumain dula haid mapasulong amban 40 euro lay mandi ne bu ne nang bahaya. Bang pagpayam ne kahaba waktu miyaan pagua haid nen si bulan mapalabehin na gai pa aruhan ne euro bu ne mandi pa inte bu ne nang bahaya. Iyan pa inte masalah pasal nipas. Nah tetapi ubus dalilin hadis paint Ummu Salamah kanat an-nubasa wa ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yawman 40 euro gay palagi paint ang 40 euro yan ni pasin bigasin due me kapapuanten 44 euro nagi manjari sibiro 40 euro itu kaul rajihin 40 euro ubus me sa dinya tamassaku kitab matbu amban libanun madhab si Imam Syafi'i, Imam Malik bang 45 euro niya nabuhay ni 40 euro siwegi kapangandelan yani tiba amban Libanon yung pergi magtangki wajah si kita us tiniba awe de gay kapangandelan ano ni ilihen tagaswa ko si mulak kasulfit efek pulmuyasar sa miya ng 40 euro 40 euro yani painte ano yung mangbakas ngana mangbakas painte ngana kini and then us manjari ni painte ng bahaya. Harus mengalai panilew na manjari painte kini pagkakaroon ko gusto ka wadih manjari ka panilew sa Allah. Mau tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci anda nu waktu isa pos isa nih isa kual. Ini sidang bahangan le isale atau karwe nih sampai maghrib. Nanaan si inen si be sidang bahangan karwe. Pegi pa imnya ulamain
Ya waktu maghrib duk isa tajama tapag tuhod nabang shoot si andaon puas isa ne mandi ne mo nambahang maghrib bikin nambahang isa. Demikian zuhur duk painte subuh asar samian sa idusam. Bang shoot si painte puas asar ne atau si waktu asar si may rumasi sambahangan ne tuhur lagi. Namalingkan mange shoot si dehel lo man zuhur na iro si sambahangan ne ano ne gile binalik subulay pigi subulay gana pagkajaman niya. Importante mana-mana. Tetoy. No kini.